Ey, sen pameting qanday pameting ey? Qirg'izistonga TikTok qaysi yil qaysi ayda keldilar bilasingmi? Ya. Sen yo'q bu pamet sende. Urdurup söylep qo'ysin deme bilmey tur ele. 2019 geldi o değil. Şurada öylesin de. Qaysi ayda keldi? 30 yanvarda gelgen. 4-cü raundda ya şunda ya. 3-cü böyle. 41'de başlaganmız ya. 4-cü raund, 3-cü raund. Buna Win'de karasam da Win kança turat? 0-0. Buna sandı bilbesinde okugan mesinde buna kança dep turat, kança жазылып turat buna жерде. Win kança dep turat? Buna karasam da buna. 2. Ha. 2 oyun oldu da bu 3. oyun. Şunu kara öyle. Round. Men işlet koysam öyle düşünөtүлөм го. Menen сурашымда канчанчы раунд деп. Бuna turat nerede? Ey, sen bir işte koya turçu. Virüs qaysi ayda geldi? Qaysi yıl geldi virüs Kırgızstan'a güçöp? Desin mi? 37 dekabr 2020'da gelgen. Жөн сүйлөө чак акпаш. Нормально сүйлөө. Тигини го туура эле айттың, жака мени TikTok келген. Вирусты да точно айтсам эми? Алды ойле. Aldı öyle mi? 2020 gelgen de. Ошо кайсы айда келди? Mına şu jaz mezgilinde gelip dur. Mart'ın 37 Mart'ta gelip dur. Апенде 15'lerine келген. 37'si апенде. Ошо жерден калып айттың сен. Jo saat kaçada? Çünkü saat 2:30'da gelgen de. Reski oygon Tankı. Tankан Орус'та эч ким чогулбай калган площадька чыгып койгон Орус'та 15'ine каптап келип вирустары. Площадька келбей койгон эч ким вирус чыгып. Çünkü saat 2:30'da gelse de ben nerede virüs gelgende çocuk oygongondan da söyle toxtatkandım da. Тимиле жана келгенде эле айттым го. Mında muştumday olgan virüs gelip jarmaşatmagaç. Oşo менен таң атканча алышып кеткенмин да. 2 virüs gelgen. 2 нападать эткен мага. Ey, sen pameting qanday pameting ey? Kırgızstan'a TikTok qaysi yıl qaysi ayda keldiler bilasingmi? Ya. Sen yo'q bu pamet sende. Urdurup söylep qo'ysin deme bilmey tur ele. 2019 geldi o değil. Şurada öylesin de. Qaysi ayda keldi? 30 yanvarda gelgen. 4-cü raundda ya şunda ya. 3-cü böyle. 41'de başlaganmız ya. 4-cü raund, 3-cü raund. Buna Win'de karasam da Win kança turat? 0-0. Buna sandı bilbesinde okugan mesinde buna kança dep turat, kança жазылып turat buna жерде. Win kança dep turat? Buna karasam da buna. 2. Ha. 2 oyun oldu da bu 3. oyun. Şunu kara öyle. Round. Men işlet koysam öyle düşünötүлөм go. Menen surashımda kançanчы раунд деп. Buna turat nerede? Ey, sen bir işte koya turçu. Virüs qaysi ayda geldi? Qaysi yıl geldi virüs Kırgızstan'a güçöp? Desin mi? 37 dekabr 2020'da gelgen. Жөн сүйлөө чак акпаш. Нормально сүйлөө. Тигини го туура эле айттың, жака мени TikTok келген. Вирусты да точно айтсам эми? Алды ойле. Aldı öyle mi? 2020 gelgen de. Ошо кайсы айда келди? Mına şu jaz mezgilinde gelip dur. Mart'ın 37 Mart'ta gelip dur. Апенде 15'lerine келген. 37'si апенде. Ошо жерден калып айттың сен. Jo saat kaçada? Çünkü saat 2:30'da gelgen de. Reski oygon ketken da. Tankан Орус'та эч ким чогулбай калган площадька чыгып койгон Орус'та 15'ine каптап келип вирустары. Площадька келбей койгон эч ким вирус чыгып. Çünkü saat 2:30'da gelse de ben nerede virüs gelgende çocuk oygongondan da söyle toxtatkandım da. Тимиле келгенде эле айттым го. Mında muştumday olgan virüs gelip jarmaşatmagaç. Oşo менен таң атканча алышып кеткенмин da. 2 virüs gelgen. 2 нападать эткен мага.